adik tuh. Kalau sepedanya udah diambil jadi Romeo. Susah tuh dong. Jauh tuh gitu semua sepeda jauh sepedanya. Arumi, pulang lah. Hari lah, sore ya, pulang lah. Enggak. Hari lah, mas. Dua nilai pulang lah. Jadi pulang. Enggak. Hari lah malam. Enggak. Cepat pulang. Cepat. Enggak. Pelan. Maghrib hari lah. Cepat. Enggak. Oh, kok masih kok sepeda nak wakiro ya? Iyo tadinya main sih kok nih. Iya menangin nak tadi di rumah tuh ah. Mama ngadu pulang. Cakap dia Romi. Bab cakap oleh nak. Sepeda kok sepeda ulin kok. Nak doanya cakap dah ni. Manangi pulang tadi, mana cakapnya manangi anak tadi Dan gua. anak main-main mereka itu biasa itu nyoni. Indah war mode tu indah rawat anak manangi pulang lah mengadu cakap dia Romi kok kayak tadi. Ya, biasa bekonya sebentar bah kawan lo beli. Ya aku sepeda pulang lo. Kacelo kalau kamu balik kacelo kaya tu kamu balik. Kau aku pulang lo ah. Odah. Odah. Jadi kau yun. Cigo sepeda anak ko bacaka gara sepeda kacel ko sana ada tua. Gara sepeda ko bacaka ko anak lah menangi sila udah tua dicaka ada na neta tua. Anak wai cakap Menangi yo. Kacel kenyo tua suhayah lo memali. Ya wa ko bakakaya menjadi butuh utang ko menyalam piti. Caka ana wa tua. Dah beliau asuntun do pajagete to paria lah nyu Namu ada. lo balia tu. Namu aro anak wa sila menangi tua. Menangi dicaka aga tua. Tu samo lo je pajagete namo tu do namo na kacel anak. kenyo tua. Kecil le lo kinyo. Nyo menjerempe alai nain dua tu. Masalah mana aku di kau kuasa mo pajagete tu mana tu nasi olin do. Tua malu wa tadi tua lah menangi saya tadi sadar ni menangi dah. Masalah na mana kecil ni kan na tu beliau asuntun do he. Hendak ni mo no indua menjerempe no. Indua tu kamar dah menganggaya dah ko. Awak mau mengalah menggaya lo lah tua. Menggaya lo lah kau. Ya gela udah piti dan Piti ha jolan dan nagiah di kau Menggaya aku ada gini. Biaya kau sakai dan nagiah mah. menuka bagiannya. Ada menganggaya. Walah, menukar pentung isi pawi na penting. Kacela ko sana ada tua bali lo di nyo sepeda nak menangi sigor dai bolo tua nak tua Subala pasalangan lo lah kana di nyon dado tu bengko di salangan lo tu. Bolo nak tua. Yo mana tu nan celia luar. Celia Pasalah luar, mana aku kumah. Aku mana den na. Yo nak sana den ko ah. Pemain lo baliaan ke bini dan baca kak dari. Tulah pajagete ko na muana di sa nuan benar oh. Santanyo lah babawe lo balia. Lagi mga ulin. Main. Main ulin. Iya. Main apa nih? Batu bata. Main batu bata. Iya. Jangan nakal-nakal enggak? Ya. Lah, main saja lah ulin ya. Abang pulang dulu. Enggak, Jangan Pak. bercakap-cakap sama Rumi enggak? Enggak, Pak. Enggak, Ba. Ayo, Abang pulang luar. Ada kami hello mah lah. Mah masa sera ah. Malah pinigan tadi. Kami hello luar. Yun! Ay lo dah tu. Ada. May nakaw lo. Ako la ruda. Ning ka men umah masa sera ila ruda ko. Wakaw na sa mo ya pajagete. Anak kasi ko na o na bacaka na mo ito. Baan dah tadi Ko, betaka. pala ka to. Lamay lo eh balia jo Rumi Yo ni kini ko lagi balia to. tadi yo cakap agak sa Tumang pedalo. ko eh kau tu na mo lo sa mo ya pajagete do pajagete so santa bacaka sabda ba kawalo ni ko balia. Kana mo anak dia cakap orang tu. Yo na mo na o to mga pajagete na bagay Allah itu do. Sana Kecuali ko luko badara kaya na wa yola. Ko inda. Pasalah bana di kau ko mah. Oh, sana ada pemenang eh. Sana pa pamanang tu di kau do. Pajagete ko na mo na wa di kau do. Ni santa ba bawe lo balia. Hendak ndo. Nak dia no takah ko. Inda di kau inda amela. Udah pemenang sana dah. Nah, dole mamanang sana den do. Anak den cie kamanakan den cie di kau. Jangan kau sana ada tu balia kau hindua mati kancanya menggaya. Ambal dia lah permainan anak.
Awak tak kahtu dah awak Anong salang masalah. pabali di nyo lay. Buat santai sangat empakacik nu ramo tu. Pwede, gaya ko kasapuan na mo ikaw. Kacik ko sana dah tu ah. Ikaw na kaya ka sana, dan to kung to na balian nila ba zaki balian nila na si peda. Tahu rezeki lo, wah meh mangunnya tu ah. Kau meh Wah, pada meh tasi memang dah ano, balian no? kau nyawa. Babi baalah. Masukula kau sene, laya ba metasi, kau duang tu na do, kau licin tangan itu nyo ha. Aduh licin. Hari mo wala do, Wah, kulo ta ikaw bali bini- dem alo di kau. Orang tu bini orang di sansalah. Alah, kita manwa pude lita. Sambal lu ado le, lu mana masak dia lu ado le. Amu ada ni nyapui enak dia nyo. Yalah namu ada do. Nyapui ya. Oh dah, dia nyapui enak santal lu dah. Nyapui santal lu ah. Ale macam pulang lah nak. Kau cakap lah bako ah. Dia lah serumi tu ah. Cakap lah bako garapo lu ah. Mak ai mana no lu ah. Pulang lah. Rumi, Oh, bahas surang Rumi main. Alina pulang. Pulang? Ba pulang tadi main sama Rumi nak. Ba aku pulang. Pulang ke dapur jamai. Dia punya emak ah. Tak boleh dah emaknya kawan di Rumi dah. Enggak. Berang-berang ni tadi. Tuh lah pulang gini. Ya. Ba pulang lo lah. Dia lah. Lah. Iya, pilo ko udah sudah makan na, kembali ke lapon to lo. Kau udah. Kemana? Ane, Ah, ini bertanya udah aja. apa tuh? Ini dah tu dia tu bangi-bangi he karajo. Bersama lo je baca kita kecil nak dan mencakap anaknya. Uni kau tuh sama sawe lah wak, pak de kau urang mah. Kasi dia mah suati bana, ada ni kadang bangilo de kau teh. Ba baca kita baca kanyom, lo di kau satu. Inyo ada kasamnya ka denda. Natantu di den tu doa ka sama Yo di ke kau denda kati. ba anda baca kita ko biasa itu nyo. Cakap-cakap dia tu. Kau sebenarnya siap Ayo nangis tu apa lah kawan tu lo dah lihat. lain kecil angka bini den tu di kau tu mah. Adik Ina mo lo memang ngerengkangan ya pa sana pa pemenang sana pa menang je kecil ka den di kau. adik tagahannya ulin bakawan yo Rumi. Ah ko yo la tagalo la na ka bakawan na den tua. Nadapya kalo den na sowo do bini den cuntulo. Dia baca kita ko biasa mo Yo dia. tu lah di kau ah pa jagete ko sabantanyo la bacaka baba welo balia. Sampai ka den Aku mangga. satu-satu tu awak kan mau parang kesudahnya lah. Gay sampai ka den menggaya kan ni sabui Aku ni kau tu tentu ada kelapon talu ambil aku ah. Yolah udah kecil lagi nyo. Deh. Macam cubi ya, tak gulai ya. Bos bagulai apa Oh, ga mani yun na pa. angga ya. Yun. Tak tujuannya. Yun. Oi. Anet, Ano ni ko tanyo ni na. ato. Diyon sa banaya, doon sa lahay. Diyon sampai mo dito bana kanana. Anak tu tadi gituan bana lo, doon yung tagana na diyon makawan yan na din. Iyo anak tu menangi gara-gara anak tato. Makakarehan anak-anak mual kakarehan tu Yun, do. anak biasa. Pokoknya sudah menangi makawan lo liya. Cakap anak-anak tu anak mual cakap dia tu do. Iyo yan ang mga pajakite, biasa. Ito nyo. Pokoknya makawan lo liya. Sudah cakap tu nyo, kawan lo liya. Kawan tu anak dia magadang tu. Ah. Magadangnya tu payah sangat magadang tu nak. Iyo anak dia makadang lo, mungkin lo dilahian lah sa kadang tujuh Itu dilahian do. jadi pemenang jo anak itu. Ina din na do. Dia memang anak tu do. wako. Iyo, dan tahu nyo. Tapi mga sampai batagah makawan tu guys. Mangadang kasi na kapayahan na mangadang ko magibalanjo mo de tu hayam ngangkang dua ayah tu rumah. Ada mo saho ka sawah urang bajuari tu ah. Tahu sanaang tu do. Anak din tu kadang alo tu nyo, nak do kadang langsung aja do. Mo dito ba now ni? Anak anja cakap orang tu nak tuju lah no. Ado kasam na lapeh ni kaden. Apa ka sa anak ang tu kacian? Iyo ala de kechan tapi mangaw ni ngare-ngare ba na do. Ina man mo na anak dia cakap ka tu do. Emang de anak ni cacakanya kan ado sak beli untuk bulu Oh hindi mati kanca amang gayahan na balielo si peda. Oh, jangan kaya den lo. Siang bajalan ko mah. Ada ka mo cobi ka tu kau. Ano man tang den lo kan pa den tatama ni ningke ni pa den. Kakak ko mah menggulai. Baka kalabihan Suka pa pawi na. itu. Yo tu kayak ni sebagai bini itu mau membuat gulai itu mengangkat den ni kechan. Cai na hado. Hadiah mo Ah, deko kalau sana. tak makan mau ni rumah den ah, pumi tenang ko untuk den cobi ko. Ando rumah ni sana den. Aku lang sana tu pulang. Sasalamban na ado ni nampak den. Ketujuh dan halam muati dan tahan ko mah. Kalau lebihan ban na. Sada mangangkal sana mo de tua. Mabangangaya le mo dia atau anak na tabalia do. Kalau mbak dia lu anu rang tamang ni ningke barang. Cari labuh ay ko nyo.
Salamban na. Bawa lang ka pulang to eh. Mo. Ano ba mando no? Ya la rin mo ka ando pulang. Di din paguno ito nyo tapalalawayam guys sa kurang-kurangan. Bawa lang. Ade mo. Manga ako na mo ko. Pero kaya na pulang ako mama. Karena udah Bawa Ako ba ba na mo ko. Tuh. Manga ako siya biniden. Muncul bini na tarangan dorang do. De ako na mo Nakalamban ko. Alam ang kilay ko baliya. Sanaw dato ha. Mula sa mga kataraan. Wa ko makasamo na kadugo na ko nyo. Pahina lah. Ade ko suwa ba dyan lang. Okay lah. Okay, Baju pulang, lah Mama. na berde mah. Bangke Ya lah lah. nyo na surang. Naman pulang sa naman bala. Mari aswa. Ma. Owe. Bala kara joy membala. Pahina lah na membala. Natuju dan do la muat. Ide ko na tahana. Kalau sana aku kalau sana sana membala. Tuju ti Allah re. Dia lah na mando Ada mando dan sana ti dia mando. Na sanang baal adin ko Ya puda dan mali antala. Surang ko nakakao dalam malam ko. Salia uang ko mando ko buru at tetangga. Salia. Mong cuan lah talonsong lo mga cek kan sana Aku na jalo dan baal ada yang menjapu jaro ke. Wala din minta maaw ko Basalah wala din nagilaw wala kini minta maaw talo na mando ko do. Wali ka banya ako Parituruy. Siya kami nolong namin si Pitien ko. Din japu lauda din ko nyo Talo rin nakako rin japu ko man sana ay la Rumah ni itu Taktiwa rin mga cewa. Sabi na ko din na dari ala dia nolo rin kecil-kecil tadi ko Ala rin ano. Assalamualaikum. Salam. Manganet. Wala mga ni. Ko din na. Ni kanya puda na talo ni surang rumah rana tanayon na. Ni puda. Tapi ini senang merando. Ni kilaw. Ni bubuwi ro lay. Talo ni dui mando ro. Tangga sa bala je lay buy muncuang Ya puilaw daw ni ne. Awan ni Ubahin kung nito kanya puy ka din. Ay din gini kulemoh ni bah. Din japuy itu japuy lah. Nah itu saya udah tuh lah tanyo lah udah tuh lo. Talo ni bubah na ni bubuwi ro lay muncuang ni kilaw. Yo tunggu lah nyonya. Tunggu lah udah tuh lo nyo kalakang tuh dia mengai itu. Kanya lagi nyo. Pemoin dah. Siya dia dengan ngisi itu Aku mah udah ada. Udah Siya ko? tiga dion wah. Wala mada. Kecil lang dua dan kalakang wah. Mga ko may Na puda na bubuwi. Kita kan aja di kawaden lay. Talo na mandoro na. Pika cek ko sanang man daw. Tada Dela sanang lo dumagay din na sowe. Muncuang na kilaw na bubuwi la da. Tumang kowe muncuang ko di ka harimau mu Kalau la muncul tolompe ko na do lay payame lo balia. Yo minta maaw da. Lay katuju jadi kawaden baja puina den. Baana ka to juda ta magagawa kini ng pare. Mana di kawaden saya dinda jo ko la bala biya do pala kelebihan den. Mangkai den. Pila po ka daw dalay na no rin ta ka to jo ng pare den. Kapoy kadang na kamalo ka din ilangan ikaw. Ka pulang wala da. Basare mo kay kau nyo pulang kumako balia nyo. Ya po sa da sa buela da. Makasambaw pancigay nda den do. Masa magda nyo. Ko samba adalah sambayam tiwari ne ko pizza lah ko cemilan den. Ano makan ni ko ma. Saro. Dia la kakaye. Dia la kakaye nga. Ba le talo di ko sara Dia la salang nga piti. Mo den pulang kumako balia. Biko ko ata ne sambalado tanna kay nda den do. Jan den do. Biarlah na pulang ko kumakaw. Wala makaluwang nga udah kini ng Oh, pa. anda di kau adalah do tulah ni kecil ni kau sanya ya kau mah. Lado penampilan dengan pari kau sawarin gala cabia. Kau ndak kau sila punya mbak dem bawa. Kau saya jadi tinggal baju kau nak gantikan sawang kau lagi nggak masuk suah kau. Ko nya da bale dia la kada. Aden bari kau. Saya tercampur kau campam pari kau. Apa penampilan dan antara pakai baju kau pakai sawang kini pari kau. Sawah cabia ha. Cuma nya sudah gini itu. Ndak lo di kau dok. Kau yo pulang jauh di kau dah kau kau sarik terakhir kau. Apa tu dah? Kamu yang pulang nyo. Iya po. Bayan utang den deh.
Mana pulang aku baju jo sawa utang ni kau baru ah. Tahu dah. Ndak lo barana lah gati gua. Ya mau kau membayar utang ya. Lain sambunya piti. Yalah dan pulang balik ah. Satu euro dah. Jadi sambil ya menimo julo kau bayar aku utang dan nak. Jadi dah sali dah pulang. Nang datangnya buat jo lenda. Udah pulang. Banyak pati ngai udah. Kau lihat dong kau ah. Yang minta sekarang dah. Kau minta dia bujuk emak dia kau. Jadi dah bos sekarang kan nama dia bari udah. Ya itulah nak nanjale tu ah. Baju dan kakana ni kau bayar kau ah. Kau bakal didik kau mah. Jadi lo dia marari dah keluar dah. Deh, ya pulang lah. Ayo dah nah. Enggak lo. Kalau dah. Mengecil lah dia kan dia ada di luar baru kau balik dia rumah kau. Dia duduk luar lo dah deh. Deh, dan ngecil kan dia ada lo deh. Nek, Mama ni tadi, aku pulang. kau hanya di sini nak. Mantian udah. Tu baik dia dah. Tu udah kau balik. Aku mau janda udah lelai japu ya lo balik lah ngecil je kau tadi mah. Lah. Oh yo, udah kau balik pada emak yo kau banyak kau. Udah aku mah bini udah sekarang deh. Kita udah sekarang ah. Udah bawa sekarang ah. Bisa kamak be kau. Minta padi ke pulang sekarang. Samu pa ngay din. Udah kada nagihan ko pa dia maa. Padirin yo nalarang. Samu bana pa ngay ko cucuk bana bawi. Lang tu bantu ayo na hinda hinda. Ini ka sudah ni yo. Pa dia maa lo gini ko may doan ay. Sama at din na ka.